none waraye wa munyamakuru kuri TV10 wagiye Gisenyi agakora inkuru afashe isasu mu ntoki avuga yuko rimuguyeho rihinda umuriro. I wonder. I wonder. Kandi yarari hawe n'umwana wari uritoraguye ngo Burikantu na Buringuni ngo baramufashe baramwototera baramutuka baramutukuza. Yaje arabyivugira ku mugaragaro. Iri ni isasu mubona iri ngiri riguye akakanya ringuyeho ahangaha muvugana urabwana bubugira bu broadcasting ibintu bya Buringuni na Burikantu harimo umwana umwe ashaka kuzana ibyo gutukana cyakora mugenzi we aramucubya mwambandikira inbox ndababwira nti man what you did is not true. Uyu munyamakuru wa TV10 ubwo yageraga Gisenyi Rubavu nawe yaratwitse amera nka Pastor Claude. Umwaka dutangiye 2025 aho Pastor Claude yabwiraga abantu uti nimwikanga hanyuma akikanga mbere yabo akaniruka agashidika akabasiga gahambe ufite miliyoni ho. Uyu munyamakuru nawe nibwo yafataga isasu mu ntoki umwana ari muzaniye nawe akavuga yuko rimuguyeho rihinda umuriro rwose atitaye kuba muca intege aragenda akiga. Yaje none avuga ko ari umurori n'ibimaze iminsi biri kumubaho ngo dere yuko amaze iminsi yaratwitse igihugu cyose ari uri kuvuga yuko yakozwe n'udushya twinshi cyane. Naho hayi umugore se umwana yapfa tukabyara Korasha nubwo uri burutebye rwose. Yego kanyo. Yagarutse kuri Burikantu na Buringuni uko bamwototeye bakamutuka. Ariko nguko baje kwigarura nyuma nibyo byatumye ashyiramo imiyaga kubera ko ngo uyu ni umunyapolitike ntago ari umunya social media ngo nadukinagira. Kabaye. Ngo yagombaga guhita bakubitaho ikintu kijyanye n'icyaha cyo guharabika hanyuma bagahita bakoza ribu nabo. Ariko ngo kubera yuko yabonye yewe niyamye imbwebwe zose wabyumvise imbwebwe zose ngo ntacyo bitwaye n'ibitutsi bamututse akabyipevera akabyihanganira nyuma bakaza no kumusaba imbabazi yabonye yuko agomba kubyihorera akareka abana bakitwikira bakwirira umugati. Dore yuko uyu munyamakuru azwiho kudukoryo twinshi cyane ngo hari naho yajyaga gutara inkuru bakamuhata imizo bakamukubita ibishari. Dore yuko ari n'umunyamakuru ngo umaze gutsindira ibikombe byinshi cyane mu Rwanda. Dore yuko ngo akotinga inkuru za kasamutwe za danje inkuru z'abaturage cyane cyane yuko ari zakoramo. Uyu munyamakuru ngo yaba yaratsindiye ibihembo byinshi n'ibikombe byinshi noneho ngo uyu mwaka ashobora guhindagura cyangwa kurimbagura byinshi cyane kuko afite inkuru nyinshi cyane ziri trending. So hello guys, nuko nguko bimeze nuko mbyumva. Ni ikiganiro cyakorewe kuri The Choice, ni ikiganiro uyu munyamakuru nyine nk'umuntu watwitse bemeye bakajya guhiga kugira ngo aze abe yagira ikintu ageza ku banyarwanda cyane cyane yuko bamwemera baramukunda yakoze ibintu bya danje. So cyane cyane yuko yanageze n'Igisenyi nawe akagira utuntu tw'udushya twinshi cyane uvuye ku dushya twa Pastor Claude. Abantu batwitse mu ntambara z'Igisenyi buriya ni babiri, Pastor Claude n'uyu mugabo ko bakoze udushya twa danje. Nta cyabayeho cyari gikaze, nta cyabayeho cyari gisamaje nko kuba komediye cyangwa ku bantu b'abanyarwenya, ariko utuntu bagiye bakoramo tugiye dutandukanye. Ndakeka nawe ukurikiranye tumwe twakugezeho cyangwa twageze ku bandi habayemo ibintu bijyanye n'urwenya. Bijya baravuga ngo akabi gasekwa nk'akeza. Intambara n'ubundi intambara ni intambara ibiri hariya, ariko abantu bagerageje kuba bakora utuntu dusetsa abantu muri ziriya ntambara cyane cyane yuko inkuru zindi zisanzwe zitari zihari. Abantu bakora urwenya rwose ntago bari bameze fresh cyane, ariko bano bantu barabasusurukije ibintu bikomeza kugenda neza. So nigiro nk'ibisanzwe kora subscribe twagura umuryango